Otec Roman Mizbul, dlhoročný novosadski paroh, ali i naukovi i prosvitni robotnik, autor veljih knjiškog, novinar, publicista, redaktor i akvarel Michal Ramač, moderator okrugloho stola, človek bar širokej kulturi i interesovanju. До скелю роки sme každý deň stretali u parochii, keď som bol vývršný redaktor časopisa Dzvoni. Každé ráno počínalo zo zdajaku jeho frantu або bohvizdovanjem, pošpivjovanjem. Čuo som už z dvora, keď ide. Vše bol zadovoljen, nikde ne počínal deň zo zdajaku nervozu i takže i zakončoval. Znači, bol človek, ktorý šíril pozitívnu energiju všade, gde še rušal. Po slovoh vladiki Georgija Đuđara, pan otec Mizbul svjašćenih, ktorý znal vyhasnovac dobuca toho času za duhovne služenje i intelektualnu tvorčost. Bul vše rozpoloženi, vysluhac, poradzic i pomohnuc, bul šitsko za šitskih. Keljo bul sve strani, ali i uspišni, pripoznati potvrdzeli i drugi učašniki okrugloho stola. Đura Lačak, pan otec Mihajlo Malacko, pan otec Vladislav Varga, Mikola Macap, istoričar Đura Hardi, akademik Julijan Tamaš i profesor Janko Ramač. Na dobre sotrudnictvo pan oca Mize i cerkovnog odboru i virnih cerkvi apostola Petra i Pavla, kotrim bul 45 roki paroh, zdohadnul Vladimir Kočiš. Okrugli stol organizovali členi robotnog cela za nauku nacionalno osovitu Rusnacoh.